Nshuti abakunzi b'ukwezi kwa KTV, ibihe byiza ndabashuhuje abadukurikiye ari ku manywa, igitondo cyiza cyangwa umunsi mwiza abadukurikiye nijoro kandi ijoro ryiza. Rero tujye kubagezaho ingingo z'ingenzi z'amakuru make yatarambiranye, tujye guhita tubageza mu gihe kitarenze iminota 10 gusa. Tujye guhera ku rupfu rw'umujenerali muri Uvira. Uyu mujenerali yaziki, ninde wamwishe, byagenze gute, ese ari ku ruhe ruhande? No kuri 23 cyangwa no ku ngabo za Kongo ko tuzi ko arizo zarwana, ese yaba ari u Burundi? Reka nze mbabwire iby'urupfu rwe nuko byagenze, nuko byasobanuwe na leta ya Kongo. Hanyuma turababwira ku masezerano ya Doha muri Qatar. Amasezerano hagati ya M23 n'ingabo za Kongo byarangiye, yashyizweho umukono, byarangiye byemejwe yuko ngo rwose intambara irasa naho irangiye. Amerika yavuze ko yatanze komande cyangwa yategetse ko amasezerano asinywa kugira ngo intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ihagarare. Ibi byifashe gute? Ayo masezerano aravuga iki? Kandi none gute intambara igiye kurangira? Reka mbabwire, turababwira ishyingurwa rya General Kabandana, inkuru tutari butindeho cyane, ariko twifuriza umuryango wose mugari w'u Rwanda, hanyuma RDF, hanyuma n'umuryango we by'umwihariko kwihangana, kandi umujenerali Kabandana nawe tumwifurize iruko ridashira. Rero turababwira uko Amerika yakiriye cyangwa se uko Amerika igiye kuyobora ibigiye gukurikiraho kugira ngo amasezerano ya Doha abashe kuba yahabwa agaciro hasinywe n'ayandi yo muri Amerika. Ubwo abanyamakuru bazaga Trump turababwira nibiki yabashubije. M23 kandi ikomeje intambara ishaka gufata Uvira, aho ibintu bitayoroheye cyane ku munsi wo kwa kane, ubwo yashaka gufata Uvira hitwa Warungu, ngo ambushi ikomeye cyane yabatezwe yatumye ibakora mu nkokora. Byagenze gute? Reka mabviri muzini muzingo. Rero niba ari ubwa mbere ugezanga kandi subscribe cyuti ukwezi kwa KTV, wowe dusanganywe kora sabone, no kora like, ukore share, ukomentinge, ujye muri comment ugira icyo tubwira. Ariko wowe ugeze ahanga uyu munsi kugira ngo bane natwe ujye ubona amakuru yizewe kandi asesenguye neza, kanda subscribe cyangwa se ukande sabone cyuti ukwezi kwa KTV ukurikiye ako gakumwe kareba hejuru, nakawe niyo nshingano yacu. Inshingano zacu no kugushakira amakuru, nawe inshingano yawe ya mbere ugifungura video no gukanda kwa gakumwe kareba hejuru. Reka rero nze manuka amakuru yose ni Amisha Pro. Reka dutangire. Nshuti z'ukwezi kwa KTV, rero tubabwire ko nyuma y'iyi nkuru y'urupfu rwa General Kabandana witabye Imana, hanyuma akaba yabashije gushyingurwa, reka tubabwire ko no muri Kongo ibintu bitagenze neza, kuko harimo ikibazo. Uru rupfu rw'uyu mujenerali wavuye mu buzima muri Uvira, uyu ninde, byagenze gute? Reka mbavire muzini muzingo rero iby'iyi nkuru. Ni General Daniel Mwaku Mburuku, yari umwe mu basirikare bakuru bakunzwe kandi bubahwa cyane n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri FARDC. Yarazwe nk'umugabo w'intwari, niko bamuvugaga, ngo ukunda igihugu kandi ngo wiyemeje kucyubaka akagishakira amahoro. Ubuzima bwe bwa gisirikare ngo bwari bwaranditse amateka cyane. Yatangiye igisirikare muri Kongo mu bihe bigoye, igihugu kikinyura mu ntambara za mbere zikomeye zo kurwana n'imitwe y'inyeshyamba yitwaje intwaro. Aho yagiye ayobora hose ngo yarazwe nk'umuyobozi w'igitangaza, ibyo biratangazwa n'ingabo za Kongo. Rero yigeze kuyobora ibikorwa byinshi mu ntara ya Sud Kivu, aho ingabo ze zakunze guhangana n'inyeshyamba za FDLR ndetse no mu bikorwa byo guhangana no guhashya imitwe yitwaje intwaro ikorera mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo. Rero dore ububasha bw'ingabo za FARDC muri 2024 2025. General Mwaku Mburuku yari umuyobozi w'ingabo za FARDC muri division cyangwa region ya 32, region militaire ya 32 ikorera mu ntara ya Sud Kivu cyangwa muri Kivu y'Amajyepfo. Uru rwego rero rwa gisirikare ni rumwe mu nzego zihutirwa cyane muri Kongo zikomeye, kuko rukorera mu karere karimo imidugararo myinshi, impunzi nyinshi n'ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro. Kuva yari umuyobozi w'izi ngabo rero byamushyize mu mwanya ukomeye cyane. Yari umuyobozi wa gisirikare washoboraga kugira uruhare mu bikorwa byo gucunga umutekano ku mipaka ya Kongo n'u Burundi, ndetse no kugenzura umutekano w'akarere ka Uvira, Bukavu ndetse na Fizi. Yari umuyobozi utavugirwamo, ariko kandi ukunda ngo kumva ibitekerezo by'abasirikare be. Abakurikirana cyane, abamukurikiye cyane bavuga ko yari umuntu uzi gucisha make, ari umuntu udasanzwe, ngo ariko abandi bakavuga ko yari umunyagitugu. Yarazi ngo guhuza politiki y'igihugu n'ubuzima bwa gisirikare, ngo byatumye akundwa cyane n'abakongomani. Rero tariki ya 12
Nzeri 2025 nibwo inkuru yacicikanye mu gihugu hose ko General Mwakumbuluku Daniel yapfuye. Byatangajwe ko yari afite uburwayi butunguranye ubwo yari ari mu kazi ke Uvira mu ntara ya Sud Kivu. Amakuru aturuka mu bitaro bikuru bya Uvira avuga ko yajyanywe igitaraganya, aho ariko agezeyo ku mugoroba yitaba Imana. Ngo byari ibintu bitunguranye cyane kuko nta makuru yari ahari imbere agaragaza ko yararwaye cyane. Abasirikare be n'abayobozi b'akarere bahise bacika ururondogoro batangira kuvuga. Hari abemezaga ko yapfuye azize uburwayi, abandi bakavuga ko ngo ashobora kuba yararozwe. Abenshi bagiye bavuga ngo ashobora kuba yarozwe na M23 ngo cyangwa habaye ubundi buriganya bwa politike kubera umwanya ukomeye yari afite, ariko kugeza ubu nta gihamya na kimwe gihamya yuko cyangwa cyemeza ukuri ko kurupfu rwe. Dore rero mu masaha make gusa inkuru y'urupfu rwe yahise ikwirakwira mu gihugu hose ku mbuga nkoranyambaga. Abanyamakuru bose bo muri Kongo, abo mu Rwanda, abo mu Burundi, abo muri Kenya, abo muri Tanzania ndetse n'abandi n'abaturage b'u Burundi n'u Rwanda bo batangaraga bakavuga bati hoya se ntago yapfuye. Abenshi bavugaga bati twabuze intwara abo n'abanyekongo, abandi bati iyi ni intangiriro y'ibibazo byinshi kuko General Mwaku yari umwe mu bashoboraga guhagarika ubwigomeke bw'imitwe yitwaje intwaro. Itangazamakuru rero ritandukanye ryagiye ritangaza yuko muri Kongo inkuru y'urupfu rwe, mu gihe itangazamakuru mpuzamahanga ryo ryarihinduye kubona rindiriye kubona itangazo rya leta. Iri tangazo rya leta ryagize rirasohoka rivuga ku rupfu rwe nkuko muribona imbere yanyu. Urupfu rwa General Mwaku rwasize icyo gikomeye muri FRDC. Kuba yari umuyobozi w'ingabo muri Sud Kivu byari bisobanuye ko afite inshingano zikomeye mu kurwanya imitwe nka Red Tabara, FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro, utibagiwe na M23. Abasesenguzi bavuga ko urupfu rwe rushobora gusiga FRDC mu gihirahiro, kuko kubona ngo umusimbura ngari ibintu bikomeye cyane, ngo yari umuntu w'icyubahiro kandi umuntu ubahwa n'abasirikare bose. Hari n'abavuga ko urupfu rwe rushobora kuzamura impaka za politike. Bamwe bavuga ko ashobora kuba yarishwe kuko yarashyigikiye gahunda runaka z'igisirikare zidashimwa na bamwe mu buyobozi. None se ubundi inshingano, reka turebe leta yo yabivugaho iki. Nyuma y'urupfu rwe hari amakuru yavugaga ko leta ya Kongo, abakuru yavuga ko leta ya Kongo izategura umuhango wo kumusezera ngo mu rwego rwo kumushyingura kandi bakamufata nk'intwari, ngo akibukwa nk'intwari. General Mwaku yibukijwe nk'umuyobozi wakundaga guhangana n'imitwe yitwaje intwaro kandi ngo yemezaga guha abaturage amahoro. Abaturage benshi bo mu karere ka Uvira bavuze ko yabafashije muri byinshi mu bihe bikomeye, ndetse ku rupfu rwe ari igihombo gikomeye ku gihugu. Urupfu rwa General Mwakumbuluku ntabwo ari inkuru y'imbere gusa mu gihugu, ni n'inkuru mpuzamahanga yagisesekara ahantu henshi hatandukanye. Mu gihe rero Kongo iri mu ntambara ihanganye na M23 no guhangana n'imitwe ikorera ku mipaka y'u Rwanda n'u Burundi, gupfusha umuyobozi nk'uyu bishobora gutuma habaho gucika intege mu gisirikare cya Kongo. Abasesenguzi bavuga ko ibi bishobora guha imbaraga imitwe yitwaje intwaro kuko baba babonye icyo mu buyobozi bw'igisirikare, ariko hari n'abavuga ko bishobora gutuma ahubwo FRDC yihutira gushyiraho undi muyobozi ufite imbaraga ziruta iz'uwa mbere kugira ngo batange ubutumwa bw'uko igihugu kidashobora kugwa mu gihirahiro. Bavandimwe rero, iyi nkuru y'urupfu rwa General Mwaku Daniel Mbuluku reka tube twisoreje ahangaha, tujye ku nkuru ivuga ku masezerano ya Doha muri Qatar. Amasezerano ya Doha byagenze gute? Ni kuri uyu ku itariki ya 12 aho amasezerano yasinywe i Doha muri Qatar hagati y'umutwe wa M23 na leta ya Kongo. Icyari cyarananiranye cyari gikomeye mu mwanya masezerano ni ukuba bahuza ibitekerezo, bakaba bakwemera ko ingabo cyangwa se abasirikare ba M23 bagiye bafatwa bashobora kuba bafungurwa. Byaje kugenda gute rero? Icyo kintu Kongo yari yaracyanze, ariko M23 ikabwira iti twe turabanyamwuga, twafasha abacancuro turabarekura, dufata ingabo za Kongo zari ziri hano muri Goma na Bukavu turazirekura zirataha, dufata n'abandi bantu batandukanye turinda tubarekura, ariko mwe ntimurarekura umuntu n'umwe. Byaje kurangira rero leta ya Kongo ivuye kwizima yemera ko ngo igiye kurekura, hanyuma barasinya. Nyuma yo gusinya rero leta zunze ubumwe za Amerika zavuze ko rwose ari ngo arizo zatanze cyangwa se nizo zatanze command. We command the signing of the prisoner exchange mechanism by the government of DRC, Republic Democratic of Congo and AFC M23, a pivotal step towards escalation under this mechanism. The International Committee of the Red and something else. Dushaka komeza mukasoma iryo tangazo ryasohowe na Amerika ivuga ko mu byukuri habaho gusinya amasezerano i Qatar
hagati y'igihugu cya Kongo hanyuma n'umutwe wa M23. Ariko ibi birabaye kandi biravuga ko ngo bagiye guhita noneho bemera kuba bashyira mu bikorwa amasezerano, aho bivugwa ko ngo ingabo za M23 zigomba kuva mu bice zafashe. Ese ibi bintu bizakunda nshuti z'ukwezi kwa TV? Andika muri comment niba ibi bintu bishoboka. Birashoboka ko M23 nimara kubona imfungwa zayo izagenda ikajya mu kigo cya Rumangabo, hanyuma hakabaho icyo bise cantonnement, bakabasha kubajonjora, ngo bajonjoramo bashaka bajyana mu gisirikare, abandi ngo babajyana mu buzima busanzwe. Ese ibi bintu bizabaho? Uko mubibona bakunze bukwezi kwa TV, reka rero mbabwire yuko uretse ibi ngibi intambara yakomeje mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo ya Uvira, ahitwa Walungu. Nkuko twababwiraga ejo, bivugwa ko habaye ambushi, aho mu gihe M23 yarimo yitegura kuba yakwinjira muri Uvira nyuma y'akavuyo, kuko Wazalendo yarimo irwana n'ingabo za FARDC kubera gupfa General Gasita batashakaga, aho abazalendo bavugaga ko yoherejwe na leta ya Kongo ariko badashobora kumwemera kuko ngo ari umunyamurenge kandi bakeka ko ashobora kuba akorera u Rwanda. Ibyo rero byatumye M23 ifata inzira ijya kuzenguruka, ijya guca yitwa Walungu kugira ngo yinjire, ariko ngo aho ishobora kuba yarahuye na ambushi ikomeye itarabashije gutuma uwo munsi bafata Uvira. Nshuti z'ukwezi kwa TV, twaguma tubakurikirana aya makuru n'andi yose atandukanye. Mugumane natwe, mugume ku murongo, ntimujye kure. See you, turabakunda cyane.